Gitondo cyiza, igitondo cy'umugisha noheri nziza n'umwaka mushya muhire kuri wowe uyemera, ariko ndetse umwaka mushya muhire kuri twese tubyemera gutyo, twemera ko butugiye mu mwaka mushya muhire, ndetse n'abandi bamaze kuwugeramo. Ndabizi ubu ngubu hari abamaze kuwugeramo banawumazemo iminsi. Mwese rero mbifurije igitondo cyiza, mwese mubana n'inyunguramagambo official, muri abantu beza Imana yiremeye, njya nkunda kubivuga no kuri Uwiteka abahe umugisha. Ni muze rero mubane natwe kunyungura amagambo official, mubane na MC Ruganzu. Hanyuma rero mwe muri hirya no hino hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, mwe muri mu bihugu by'ubuturanyi Burundi, Congo DRC, Tanzania ndetse Uganda, Kenya, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Afrika y'Epfo, Nigeria, Libya, Togo, Sudani y'Epfo ya ruguru, Mozambique, Somalia. Mwese neza ko mumeze neza cyane. Rero mazane amakuru agezweho rwose, aribanda cyane mu karere k'ibiyaga bigari, aribanda rwose hano hafi y'aho u Rwanda ruherereye. Nk'ubu ngo yitwa M23 muri Kivu ya ruguru. Imirwano yagarutse muri iki gitondo hagati ya FARDC, Wazalendo ndetse bahanganye n'umutwe wa M23 ahitwa Kibumba, hafi ya Nyiragongo, nk'uko biri gutangazwa mu baturage barimo babitangaza. Rero imirwano yubuye, ariko kandi hari igisasu, ntago ari igisasu ahubwo ni cyaburende, ni igikoresho rero cyari cya FARDC, nk'uko M23 ibitangaza ngo ikaba yamaze kucyambura ingabo za FARDC, ikaba ikibikiye. Yes, hanyuma ariko kandi icyemezo ngo cyo gusaba cya guverinoma ya Chad cyo gukura abasirikare b'Abafaransa muri iki gihugu cyasize hari abanyacadi bari mu rungabangabo. Mu Giswahili babyita icyo bita sitomfahamu, nuko nguko rero byifashe. Hanyuma mu yandi makuru tababwira ko umuyobozi w'umuryango w'ingabo z'ibihugu by'uburengerazuba NATO yitwa Mark Rutte avuze ko ibyo perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky aherutse kunenga umuyobozi w'Ubudage Scholz ngo ntacyo bivuze. Ariko kandi polisi ya Zambia yavuze ko yataye muri yombi abagabo babiri barimo na mudugudu bashatse kugirira nabi perezida Hakainde Hichilema. Yes, reka rero nkwibutse ko ukwiye gukanda subscribe n'ukuri kw'Imana ya mukuru buyakeneye, kandi kugira ngo ajya kugeraho neza kanda subscribe, hanyuma ukore kukazongera kugeza ubonye kabaye umukara. Ibyo biba bivuga ko amakuru yose tuba tugezaho uzajya hita akugeraho cyane. Hari umuntu umwe wapfuye rero, abandi barakomereka mu mirwano yahuje M23 na Wazalendo ahitwa Bukombo. Ni umuntu wishwe ku itariki ya 23 ni ku mugoroba w'ejo ahitwa Abwito, ni muri Rucuru, muri teritwari ya Rucuru iri mu majyaro muri Kivu ya ruguru. Nk'uko amakuru abitangaza rero, hakurya hangaha ku kiwanja ahitwa guhera saa 11 za mu gitondo, umuriro wanakomeje hagati y'ingabo za M23 ndetse na Wazalendo ahitwa Bukombo ndetse na Kazuba. Mu bahuye rero n'ingaruka z'iyimirwano cyane ubu bari guhura nazo, harimo umuhungu muto ya nyine wahuye n'isasu igihe yari yitsimbye mu gihuru birangira arashwe. Aba bantu rero bari kuduha amakuru baravuga ko hari abandi bakomeretse, hari abandi rero bakomerekejwe ndetse n'ibishashi by'amasasu bya bombe yatewe na M23. ngo ni ikibombe bohereje rero kiraturika ibishashi byacyo, cyangwa se byagiye bikivaho biraturagurika, bikomeretsa abantu benshi mu mudugudu wa Kazuba ndetse no muri ku bitaro bya Mweso General Hospital. Bahajyanye rero izo nkomere
nkuko amakuru yo mu nzego zibanza bitangaza ngo haracyari ibibazo rero muri aka gace ngo kubera ko abagore n'abana bari mu byago bikomeye cyane kubera ko imirwano irakomeje guhera ku cyumweru kugeza n'uyu munsi wa none. Bukombo Group ngo hitwa muri Bukombo muri group ya Bukombo rero n'ubu ngubu imirwano iracyakomeje. n'amakuru ari guturuka hirya hangaha muri Nord Kivu, ntago ibintu byoroshye rero. Nandi makuru ari kuvayo ndaza kugenda Nyakabuta nyabagezayo rwose. Icyo usabwa wowe no kutajya kure y'inyungura amagambo official. Yes, hanyuma rero ngo ihuriro kandi ry'ibitangazamakuru mu majyaruguru muri Kongo ya ruguru jo kuwa mbere rero byashyizeho ngo ikitwa ibikoresho byabo byaribwe ahitwa kuri Beleusa Community Radio muri Ikobo muri groupoma ya Ikobo rero muri territoire ya Warikare. Mu itangazamakuru rero tariki ya 16 y'ukwa 12 witwa Director General cyangwa se umuyobozi mukuru w'iyo radio yitwa Bienvenue Bashu yavuze ko hari ibikoresho byabo byibwe rwose, harimo amapano solaire, amabatiri, mixer, computer, microphone ndetse n'ibikoresho byo kumunara. Ubwo bari kugaruka nyuma yuko bari bahunze rero ibyo bikoresho barabibuze nkuko UNPC ibivuga ngo iki gikorwa rero cyo kubiba cyabereye aho ngaho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabo bagihamije rwose nuko bimeze. Imirwano ikomeye hagati y'ingabo z'umutwe M23 n'ihuriro ry'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kubura muri territoire ya Nyiragongo, ni hafi y'umujyi wa Goma rwose. Ibintu ntago byari byoroshye. Yateye ubwoba rero muri Wazalendo, FARDC na FDLR nk'uko ndi kubisoma ku kinyamakuru Bwiza. Hanyuma imirwano yabanje kubera mu gice cya Rusayo ihuza FARDC ndetse na FDLR ifatanyije na Wazalendo, bakaba bari bashaka rero ngo kujya gutabara itwa Chove. Ubwo M23 yagize gutya irabarasa, ndetse indi mirwano ibera hitwa Kanyabuki. Habayeho kutumvikana rero ku ihuriro rya leta basubiranamo, ari nako M23 nyine yakomezaga ibataka yegera imbere. Amakuru yamejwe n'umuvugizi w'igisirikare cya M23 avuga ko kuva mu masaha 9 z'igicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ingabo za FARDC ziriwe zisuka amabombe mu gace ka Kibumba nyuma yo gufunga umuhanda uhuza uyu mujyi wa Goma na Rucuru. Colonel Wiringoma ku rubuga rwe rwa X yagize ati nyuma yo kugirira ibibazo mu bice bya Rubero, guverinoma yakomereje kugufunga umuhanda Goma Rucuru, hanyuma irasiba isasu ahantu hatuwe cyane mu bice bya Kibumba. M23 rero yunzemo ko igomba kurinda abaturage. Amakuru avuga ko kugeza mu masaha yo ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere imirwano yari irimo ijya imbere mu duce twa Kanyanja na Mataho hafi ya Kitabi. Ni nyuma yuko FARDC yohereje ingabo n'abawazalendo benshi muri utu duce. Amakuru kandi avuga ko imirwano y'Ikibumba yatumye inyeshyamba za FDLR za Rigoma zitangira kwisuganyiriza mu bice bya Mubambiro mbere yo guhunga muri uyu mujyi. Reka rero nkwibutse ko iyi ari inyunguramagambo official. Ukomeje gutega amatwi, ukomeje gukurikira ibyo ngushimira cyane, ariko niba ubishaka wikwinangira umutima rwose kanda subscribe. N'imirwano rero yadutse nyuma y'ibyumweru birenga 3 inyeshyamba za M23 zari zimaze zirwanira na FARDC muri territoire ya Rubero, igihe M23 yakandagiraga Kibati. Byabaga bivuze ko imirwano igeze mu mujyi wa Goma. Uburyo rero akaba utabura kuvuga ko uyu mujyi uri kugenda usubirizwa n'izi ngabo za M23
mu rugamba rero rwahinduye isura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe mu 23 uravuga ko uruhande bahanganye rukomeje kurasa mu baturage ariko ngo wafashe kimwe mu bifaro byarwo. Ni nyuma yuko kuri uyu wa mbere imirwano rero yari yakajije umurego ku ruhande rwa M23 rushinje FDLR gukomeza kugaba ibitero mu birindiro by'uyu mutwe ikanarasa mu bice bituwemo n'abaturage. Muvugizi wa M23 yitwa Roneri Wiringoma mu bya gisirikare rero mu butumwa yishyize ku mugoroba kuri uyu wa mbere tariki 23 yavuze ko nyuma yuko uyu mutwe ukubise inshuro uruhande bahanganye mu gace ka Rubero rwahise rujya kwihimura ku baturage. Avuze ko ngo nyuma yo kubirukana aho barwaniraga Rubero guverinoma yahise ikomereza kujya gufunga umuhanda wa Goma Rucuru nkuko nabibabwiye, barasiba isasu biremereye mu bice bituwemo n'abaturage mu gace ka Kibumba. Muri ubutumwa buherekejwe n'ifoto ya Colonel Wiringoma ahagaze imbere y'igifaro bambuye FARDC yakomeje agira ati turakomeza kurinda abaturage bacu kandi turashimira Felix Tshisekedi kubw'iyi impano yindi y'igifaro duhaye. Imirwano yakajije umurego muri ibi byumweru bibiri mu gihe impande zihanganye muri iyi ntambara zari zikiri mu gahenge kemejwe mu biganiro byahuje guverinoma y'u Rwanda n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse hagashyirwaho urwego rwa gisirikare ruhuriwe n'ibihugu bitatu ari byo RDC, u Rwanda na Angola rwahawe inshingano zo kugenzura ko aka gahenge kubahirizwa. Urwego ruzwi nka MVAR Mécanisme de Vérification de Haute Réforme rumaze ukwezi n'igice dore ko rwatangijwe ku mugaragaro tariki ya 5 Ugushyingo 2024 rugizwe n'abasirikare 24 barimo 18 bangora, 3 b'u Rwanda ndetse n'abandi 3 ba Kongo ari bo nyine bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko nguko byifashe rero imirwano irakomeje. Ubwo mukanya andi makuru agenda aza ngenda nanjye nyabagezaho. Ariko kandi ngo hari icyemezo cy'ingabo z'abafaransa zigomba kuva muri Chad zatangiye no kuvayo kwanza. Cyasize rero hari abantu benshi bakoranaga nabo basirikare ngo bari mu rungabangabo icyo bita Stormfahamu. Ingabo z'abafaransa muri Chad rero zanatangiye kugenda zari zifite abasirikare barenga 1000. Kugenda kwa abasirikare byakurikiye ibikorwa bya guverinoma ya Njamena yo guhagarika amasezerano yo kwirwanaho bari basanzwe bafitanye n'Ubufaransa, ariko iki gikorwa gikomeje guteza impungenge mu banyacadi bakora mu mirimo y'ibigo bya gisirikare by'Ubufaransa byashinzwe rero muri iki gihugu mu myaka 20 ishize. Abanyacadi bagera kuri 500 rero ngo byitezwe ko baza ku bijyanye n'umushahara bahabwaga n'Ubufaransa kugira ngo imiryango yabo ibashe kubaho, ngo bagiye kugira ubukene nk'uko tubikesha DW. Kuri wa mbere ariko tariki ya 23 kubaza FARDC ngo ikomeje kugenzura Ndoruma na Mambasa mu gace ka Rubero, nubwo ibitero by'inyeshyamba bya M23 bikomeje. Abanyuma rero ngo bakomeje kuhagaragara mbere yo mu rukerera ngo ko bagifite Alimbongo nubwo yibasiwe cyane na M23. Nuko nguko bimeze. Icyakora rero ngo ibintu bikomeje gukomera cyane kuko ngo guhangana muri aka gace kurakomeje, kandi ibyago byo kongera imirwano bikomeje kuba byinshi. FARDC ngo urashaka kwengera kwigarurira akarere ka Alimbongo gafite amabuye y'agaciro menshi, ngo gafite kandi agace kari karatakajwe mu cyumweru gishize gafatwa na M23, ariko M23 rero ngo urashaka gukomeza noneho gufata Mambasa na Ndoruma zombi zose ikagenzura. Muri iki gitondo rero FARDC n'inyeshyamba za M23 zagonganye hirya no hino mu mujyi wa Mambasa uherereye muri metero 60 uvuye Rubero centre, kandi kuri kugenzurwa n'ingabo za FARDC. Inyeshyamba rero zagerageje kwirukana FARDC zisubiza inyuma, ariko nayo yagarutse ikoresheje kajugujugu y'intambara n'ibibunda birebire. Turi kugenda tugana ku musozo. Umuyobozi w'umuryango w'ingabo z'ibihugu by'uburengerazuba NATO Mark Rutte yavuze ko ibyo perezida wa Ukraine Zelensky Volodymyr aherutse kunenga umuyobozi w'Ubudage Olaf Scholz ngo nta shingiro bifite. Zelensky yaherutse kunenga Scholz
igikorwa cye cyo kuvugana na perezida w'Uburusiya Vladimirovich Putin ku byifuzo bye. Zelensky yamye ashimangira ko kwakira misile za Taurus bikenewe cyane zakorewe mu Budage kandi ngo zishobora kuba zaterwa mu duce twinshi two mu Burusiya. Mark Rutte yashimangiye ko misile zishobora gufasha Ukraine mu ntambara zayo, ariko ikibazo kikaba ari icyemezo cy'Ubudage cyo gufata icyemezo cyo gutanga ibikoresho bya gisirikare cyangwa kutabitanga. Scholz yanze gutanga ibi bikoresho ngo batitaye ku byemezo byafashwe na bagenzi be bafatanyije na NATO. Avuga ko iki cyemezo gishobora guteza ibyago byinshi byo gukwirakwiza intambara ikaba yakwira n'ahandi hose. Dusoreze kuri iyi nkuru uvuga ko polisi ya Zambia yavuze ko yataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho gushaka kugira nabi Perezida Hakainde Hichilema bakoresheje uburozi. Abapolisi bavuze ko ku wa gatanu umunya Mozambique Justin Maburese Chandunde imyaka 42 y'amavuko n'umuyobozi w'umudugudu wo muri Zambia yitwa Leonard Fili w'imyaka 43 bafatiwe mu murwa mukuru wa Zambia Lusaka. Itangazamakuru bivuga ko abakekwa bashinjwa ibijyana no gukoresha uburozi bw'ubutererano. Polisi kavuga ko bateganyaga gukoresha ibintu bitandukanye harimo n'uruvu ruzima kugira ngo bagire nabi Perezida Hakainde Hichilema. Itangazamakuru bivuga ko abakekwa bashinjwa ibijyana no gukoresha uburozi bw'ubutererano. Polisi kavuga ko bateganyaga gukoresha ibi bintu bitandukanye harimo n'uruvu ruzima kugira ngo bagire nabi Hichilema. Bombi bivuga ko bahawe ako kazi na murumuna w'umudepite wo mu ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi MP ushinjwe icyaha cy'ubujura, gushaka kwica no gutoroka gereza. Polisi ivuga ko bazitaba urukiko mu minsi ya vuba nk'uko tubikesha AFP. Na makuru narimba afitiye rero kunyungura amagambo official n'ayandi uko agenda tugeraho naza kugenda nyabagezaho. Itiganyirize rero wigirire neza, wihesha umugisha, soza umwaka umeze neza, ukanda subscribe kunyungura amagambo official hanyuma